Sini media takurono, sini paye news cover kepe moni bok pandawo. Sini yo ain department yung ye press brief ket man yang keha baidota. Hanai koik din insiyon raw social bo newspaper onukna sini ICDS department TTDC nutrition charia ba government ni Rangno noise khemi hiye potrika kamo abono onukna abono tiniyo ang reply rini je mapayo sini ADC thane अधिवेशन chung 11 crore 33 lakhs chung approve ke Rajya Sarkar please ke abri msiyo brau chung no riha 1 crore 25 lakhs bon imsi for only first and second quarter siri ko tre rang balance no ko brau third and fourth quarter ria ko okay bo transfer fund by bo development fund by ADC ke ha autonomous body unge bo fund by kma khenai kma unnati khenai ba kma action plan khenai autonomous body hisabe wo as a independent self governing government hisabe wo so decision lat man odikar tung ke boro jaga chung jenuk mo hinke sini autonomous body ung phitung ye Rajya Sarkar jono fund place kepe pore po bro interfere kyo breke interfere kemi hinke chung newspaper imsiyo bangma bro ni in bro chin sakaw allegation tu yo je chung noise khemi government aino follow ke ya hiya thanayo chung 8000 student no 8556 chin students from 3 years to 6 years is rare no chung full uniform set school bags books abarke chung shoes and socks including all full set chung brono provide kya kanchan puro puila chung aro udboron khewo burikat aro jaga chin honorable MLA Philip Kumar tung chin honorable MDC Sri Soilendranath tung Sri Boboranjan Reang tung ang tung gya baro quality kaham mane chuno riya hiye brau saw chung quality kaham riyo chung chaharau ni sakawa chini concern tung abuno bo development fund by chung bo masing sangma wo uniform riyo sweater riyo bag joto nangmo chairano chung creative ke tuimai ke se chairano khakanai school of phainai broni sungat mandiki broni tre interest tong nai he chung bono wain shoye taklai bo chung proper khemsi borang samchumo ke bose chung development ni Rangno breke develop khenai asupode autonomous body nge chung bo ADC asupode chini chung anmani ba plan khetman chi odika kroi ko sa ani proshno tongnai ke bon imsiyo chung sayo 11 crore brau rio matro equity 25 lakh semayo brau rio 1 crore 20 only ke bo a limited fund by chung taklayo 11 nose model AWC kya abin ke bo limited fund by chung 11 nose AWC center chung ta ha je jaga bo dirko bosor 40 bosor ADC rajyo hamai mon Singapore gbang ma chini bro center krui mani ke beino no bara laye tung beino khlawo no buk tara phunglai tung ke bode mana chung tu khu na he yese chung je limited fund in Singapore chung center ta taw irimi kintu bode ma kaham samung tamonole photo potika je news media phungtu print media phungta abanole kintu cover kheya tre kya ke thana ya chung first time TTDC nimsiyo chung power of high primary ya guo 40 jona ongonadi workers je class 10 pass and above rono chung asa center o special training 10 din ba chung kheriyo abobo potrika pho kamosei arpo ADC Tripura motha power of family ya guo samu kaham tang tungo hile ke apa saya samu kaham tamono se hamya tami se ulta se prosa khyo ake thanai mike koidin imsiyo chung samonuo po chini hongso babu tungo aro jaga chini honorable MLA Sombulal no po chung invite kya officially aro chini AWC model inauguration kepo samonuo bunho Sombulal MLA no faidi mo bungphaya mani bishoy bungphaya apatang samaya ke chin honorable MDC Hongso Kumar tung ang tung ke abori ke chung khemo jaga po chung joto bukti ke backward bukti uncovered unge tung bukti chrai gbang aro jaga na chung model establish kheu aro ke mangai model himoke ta samo full uniform rio sweater rio center nok ta babe 1 lakh chung per center rio
brani center no color khetnai blackboard khetnai kaham ke renovate khetna mani ba pandawo ke bode kheno chung thanai bosira bo 8000 sweater yo ke bo development fund by no chung old age de senior citizen der bo official po palai jao ke thanai chin honorable LOP so kheno chini dam sora fo officially ke ha chung senior citizen de chung organize ke ha abo jaga wo 200 jona kla 100 jona no chung brirono ke bale ulen sol ba ha klarono ke bale chung kam sabai chung imsi ne banian chung ba o abodi ke no thanai bosira po chung program khiye phayo arpho naiha singke kaham sa ya kause ami chung birodi dol ongye government chalo mom ba de chung no ba su ke nai su ha na browni bro chok ke samu mayan ba ye de bro ba nai su ha chung abono inchi lama ya ongye dom panda se tiniang Tripura basiro no siri hema phayo ke bon imsi po now Mia kipu Raja Sarkar insiyo 67 nos ongara di center no upgrade kenai rainwater harvesting kenai mani bak pandawo brau jin edisio 43,55,000 rang place keha edisio rang place kewo arbar Raja Sarkar insiyo keha chithi phayo je order phayo bo 43,55,000 no block o hoi de hiya edisio technical person kroi bo samuno tangma ya hiyo Topo ang citi suya cini honorable minister tingko raino po ake DM no po suya mosi boza go cini edisio jadi senau fund place ke hangke edisio po technical person tungmo cini executive engineer protector zone wo tungmo himo tasu jarate bro apna po reply ria ami edisio bro fund place ke pono bro na abono implement khen nayo boro se cini samung tang thoya mo departmental function ke thoya mo cini khokti munu mo ke bo ke boni imsiyo po chung thanai rawo bangma best supervisor award ongana the workers no chung best workers no award for you ta upcoming po chung 60 jona protect chini 6 project no to ye chung ongana the workers no po 2 days at least chung special training rini abo po chung plan khe tung ami bodema je chini limited fund imsiyo tum sanjara sauthai tung bonole ang salah po newspaper opok sin official asu ke chung office program kheto mono po bro prosongsa khema ong ya ami dine jara potrika suinai chini doni songbat pongto aske forek pongto protibadi kolom po je tariak mo abono ang ekdom unkha duye na ang kau phera oje kaham samung tamono ke kaham tangmung hiye na suini ungtho hamya no ke hamya jaja kheni ungtho chini edition imsinyo sudo ICDS department ya je sudo ICDS department ya Cek bangma department tu, joto line department no tungo, line department no majama samung tangya tung, abunal brau rutu ya jajai khenaya, ar edisi elaka wo 2 bosor kaya tha, joto Tripura basi cinta kuro siyoje, bisi nirbacon ungya. Bonolek mami social media ba print media rotu samaya, edisi elaka wam sa atoy nung thai jaga tung, edisi elaka wam sa road connectivity ungya tung, edisi elaka wam sa kale electricity connectivity ungya khotong, abunal mam kabar khemaya. Joto potrika na office anedi only ICDS department ADC chalomo soita project brown nozor ADC ni baireo je around 11 tong ADC area nimsio total 17 tong ICDS project abon 6 chini additional ya phaio te 11 project ta upor Raja Sarkar no control kheu aini constituency notun bazamal basara korbo division naw thanai di tapok bangma to even sanitary facility kroi kitchen kroi abona ke kintu bro social media tri samaya je chung taw indigenous bro ti promote ran khe to mo jaga no ke bro pai to pai bro thangya nai mayo ami chini ti prasani saka wa asuke oitochar asuke mai sanai ang officially phongto mentally phongto development wise party wise to dikena chuno harassment khe tu ami tini now ni channel mco ang ti prabasi especially ani ti prasata khoro nang konju chung tha to nai nang nai oniai khe moni saka wa chung fight khe nang nai bor sang kok sem chu বিশেষ কে ইনকে বসুরাং সামচু যারা ইলিগালি তথ্য প্রমাণ করিমা বাই চিনসাকাও কাও কারি দङ বন বন্ধ খেনি উংথো থানায় যে নাও জুনো কেহা আনরেজিস্টার্ড সোসাইটি ন সামুরিমি হে যেটা সাম আবো নাও ন তথ্য খেদি যে আনরেজিস্টার্ড সোসাইটি ন যে জুং সামুরি বা অফিসিয়াল প্রসিজার ন ফলো খেয়া মানে জুনো সামুরিমি হে যেটা সৈম abona ang samchu fully official rule no
follow kiye higher purchase committee HOS bro rate soho sample soho collection kese bro higher purchase committee examine kepai moni ya gose bo maniro procure ungu ami ari mani without proper knowledge now newspaper share mani now odikar tung thik ase arpo now ni odikar tung misingla abono misuse takhedi without kaham ke information laya mani toitho kari laya mani bodike ari mari mani education tati sadi yang tini strongly masawo ani media ta korono khakcha